Od početka sukoba u Ukrajini, osim vodećih svetskih izvoznika Rusije i Ukrajine, rampu na izvoz žitarica spustile su i Mađarska i Srbija. Naša zemlja obustavila je i prodaju brašna i ulja u inostranstvu. U prethodnom periodu na sastancima ministara poljoprivrede Srbije, Albanije i Severne Makedonije dogovoreno je da izvoz neometano krene put tih država za količine koje su ugovorene pre stupanja na snagu zabrane. Žitarice će najpre biti isporučene Albaniji, dok se za Severnu Makedoniju čeka odluka vlade. Tokom prošle godine iz Srbije smo uvezli oko 65.000 tona pšenice, oko 54.000 tona kukuruza i oko 35.000 tona brašna. Ukupan uvoz hrane i životinja iz Srbije u 2021. bio je 160 miliona evra, a životinskih i biljnih masti i ulja blizu 34 miliona evra.